Kintaj sa ka Senegal ban penpai biang ya ka trofi ka Africa Cup of Nation ya ka pisaj $1 million bat kumjuru ya ki medal sya ka Morocco. Kublay pi pologi para jor baro ki baju sengut tenan basngap ya ki video ha ka ne ka channel. Kalong ka e ka kebor ka bangim sngola ban ngai ndre ka ne ka depat ka jing shisha. Ha ka bakarui ke bajob lane ke bayora ya ke 6 ladu hak Africa Cup of Nation. Kata ka jingele kai final hap deng ke Senegal persyai ke Morocco ka balalong nadu ka khat khandai trik Januari mentau senam arajar apu henriu. Ha ka bak Senegal kala job ke Morocco datang sikol. Kumta ke Senegal ka de ka ladu ke champion hak Africa Cup of Nation usnam arajar pusan. Namar baka ne kejilekai kadeh usnam arjar pusan kad baka final kadeh upna Januari arjar apu henriu. Henry hadin arbnai kejingale kejingekun kejing ujor jongka Morocco persyai ke Senegal. Minta pat ke Afrika Confederation of Football kelap pendapat baka nangjob kan deno ke Morocco desu ke Senegal. Ke eipat kadaw tong ne pej hang ne kendiat. Haka baka CAF klub penbena haka ne kesnginengkong baka nong job kan deno ke Morocco bat ke jing job kan de dalailan not call Persia ke Senegal. Kad ba haka jinglekai haka final kabade ke jinglekai ke ba shisha ke Senegal kla job da shikol ya ke Morocco. Haka ba menta sa ke Senegal kla kentaj ya ke rai jong ke Africa Confederation of Football pan ajob ya ke Morocco. Hakaba mentah sa ke Senegal kelarai ban yakun da ke kes Persia ya ke Africa Confederation of Football. Hakaba ke Senegal mentah kan salejbu ke jing ujor syakakut of arbitration for sport. Batkat kumi kebor ong bakane kalaban simpor haduk kendai benai. Warlak Africa Confederation of Football kelan depan penbena mentah officially bahkan nong job hak Africa Cup of Nation kam desu ke Senegal Henry kan deno ke Morocco bar ke jing job kan de dalailan not call. Kuman supenken mau hangne bahakan ke jilekai ke final ke Senegal Persia ke Morocco don bayo ban tap call hadu bakut ke kendai pau minit. Henry hak extra time hagaba ke Morocco klayolat ban shoot ling baka penalti hak minit ke bak kendai pau plus ar pusau. Bat ke jing ailat ya ke Morocco ban yo shoot ya ke neka penalti hak last minute klap penlong ya ke Senegal bat sngo bitar. Bat hadin ke neki rangeleka jong ke Senegal baro kila mino na badan hak ba kila sngo Persia bat kem tresu ban ya lekai. Hak ba baro kira rangeleka jong ke Senegal kila rung Shadres Singrum Henry ditang Usadio Mane Marwe ubadon Hamadan ubala khot biang ya baro kirang ilekai jong ke Senegal ban mi biang Syamadan. Henry endalas tang ke Morocco ban shoot ke penalti. Ibrahim Diaz ulah misno ya ke penalti hak ba ke jing shoot jeng uru kalong kumba passing ya ke bol sya orang apkol jong ke Senegal. Bat hadin kata ke Senegal kal yo penban ya ke sikol ling ba pape kuwe. Hak ba ke Senegal kala job ke Morocco hak ne ke final ta sikol. Kabala yokuri ke trofi, kabala yokuri ke som pisaj $1 million, kabala yokuri ke medal kum ke nong job hak Africa Cup of Nation. Henry ke Morocco kum ke host ya kene ke jilekai, kam sngohun satia ya kene ke jingle jong ke Senegal kirang leka jong ke Senegal ke bala petno nambadan. Badai halor kene ke daw baka Morocco klub ujor Persia ya ke Senegal. Kum taru hadin arbnai bak Africa Confederation of Football klasim ya karai mentah pan ajob no pat ya ke Morocco hak jaka jong ke Senegal. Kebala penkendit ya ke bun balang ya kene ke jingle ke Africa Cup of Nation. Henry mentah sa ke Senegal pat kelarai pakan pen pasyu ya ke trofi. Kan pen pasyu ya ke song bisa ke basi $1 million bat kan pen pasyu ya ki medal nong job sya ke Morocco. Haka ba ke Senegal mentah kelarai ban bu de ke jing ujor sya ke court of arbitration for sport. Bat kan ke kes kat kumi kebor long kala ban ne hadu kendai benai. Haka ba mentah ke Senegal
kalarai bakan empat penpaswa ya kaneka trofi syaka Morocco lane syaka Africa Cup of Nation.